studiju smo s našim drugim gostom, nastavljamo danas sa izborima, nastavljamo s politikom, ponovo naglašavam, sutra je predizborna šutnja, pa nećete od nas čuti ništa što se tiče politike. A sa nama u studiju Anđelo Žilić, Hrvatsko bilo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Hvala vam lijepa. Prvo naglasimo da ste vi na listi HSP-a, Hrvatskog bila i Hrvatske demokratske seljačke stranke i zamolio bih vas nekoliko riječi o sebi. Pa ja sam Anđelo Žilić, rodom sam iz Škabrnje, iako tamo ne živim jer mi kuća nije još uvijek obnovljena iz rata. Magistar sam ekonomije, županijski sam vijećnik koji aktivno sudjeluje u radu same županije. Mlad sam čovjek koji želi u ovoj našoj domovini nešto bolje i zato sam se angažirao aktivno u politiku da dam nekako svoj doprinos tom nekakvom energijom, entuzijazmom i sa svim onim što mladi ljudi imaju i što očekuju i što moraju zapravo napraviti. Što je Hrvatsko bilo? Malo to pojasnimo. Tako, mi smo stranka koja je relativno nedavno osnovana upravo sa ciljem da povežemo onaj centar desno, odnosno da napokon krenemo u osnaživanje te nekakve desnice koja je prijeko potrebna našoj domovini. Puno je tu nekakvih ega koji utječu na to da se desnica ne može ujediniti, ako se to ujedinjenje zagovara. Pa priča se već od početka Hrvatske u ujedinjenju desnice. Već duže vrijeme i mi smo se upravo s tim ciljem okupili da zapravo pokažemo da se to može napraviti. Nažalost, u ovom kratkom periodu nismo uspjeli nekako realizirati te mogućnosti. Okupili smo se dakle zajedno sa HSP-om i Hrvatskom demokratskom seljačkom strankom i zapravo smo na takav način u koaliciji pod nazivom Za domovinu i izašli na ove izbore. Da, točno tako. Znači, kako je došlo do stvaranja ove koalicije? Do ove koalicije zapravo, kažem, došlo s primarnim ciljem da okupimo te stranke desnice. Sa nama je trebao biti i Tomislav Karamarko, no međutim on je nekako u zadnji čas od tog svega odustao. Tako da smo mi svejedno nastavili ići u ovaj projekt okupljanja te same desnice. Razgovori su se vršili sa mnogobrojnim drugim strankama, međutim zajednički jezik se, nažalost, za ove izbore nije postigao, a što će biti za budućnost, to još ne znamo. Što se tiče samog Hrvatskog bila, bitno je za napomenuti da mi stvarno imamo kvalitetne ljude koji su spremni dati nekako svoj doprinos za ovu našu domovinu svojim znanjem, stručnošću, iskustvom. Imamo od ratnih veterana, doktora, mladih ekonomista kao što sam ja i dalje da ne nabrajam. Stvarno nas ima, stvarno smo dobra ekipa, bez obzira što smo tek nastali, kuramo, trudimo se i borimo se za ovo naše društvo da nekako ne samo da sve ostane na onome da smo prokužili problem, nego da jednostavno damo i rješenja za sve te probleme koje muče naše građane. Tko su ljudi sa liste? Znamo da je nositelj naš poznati ratnik general Glasovac. Tako je, on je prvi na listi, mislim da o njemu ne treba ništa pretjerano govoriti. Ja sam drugi na listi. Iza mene je gospodin Skejo koji je isto dao tako nemjerljiv doprinos u samoj obrani naše domovine. Čak i evo i vaše Škabrnje, jel? Upravo tako, 9. bojna HOS-a je, mislim da o tome ne treba ništa pretjerano govoriti. Naši i vaši gledatelji znaju u kakvom su oni okruženju bili u samoj Škabrnji i kako su se borbe tamo vodile, da su nekoliko puta gubile crtu pa vraćali crtu u Škabrnji, tako da oni su stvarno dali svoj doprinos i ja to kao škabrnjanac najbolje znam. Što se tiče nekakvih drugih ljudi, nisu tu samo branitelji. Imamo tu i poznatih osoba od inženjera kao što je Mladen Bobić koji je tamo 2000. godine zajedno sa svojim partnerom osmislio jednu minobacačku raketu koja je tad u to doba bila nekako vrhunac što se tiče te tehnologije. Vojne tehnologije, tako i bio je na sajmu u Saudijskoj Arabiji, ako se ne varam, gdje su bili na tom poligonu testiranje gdje to se savršeno ispalo. Međutim, netko iz vrha je smatrao da Hrvatska nije dovoljno spremna da ima svoju vojnu industriju, pogotovo ne na tom području, tako da je taj projekt ukinjen. On je s nama.
i on daje nemjerljiv doprinos i svojim idejama i stručnošću i sa svojim znanjem. Imamo tu i na našoj listi, sad precizno govorim za Hrvatsko bilo, imamo tu jednu mladu osobu, povratnika iz Amerike, gospodina Alberta Božulića, koji također sa nekako svojim idejama koje je donio iz Amerike zapravo promiče tu nekakvu novu ideju i novi smjer. Zapravo mi je otvorio puno vidika koje ćemo kao ekipa implementirati za neka buduća izborna razdoblja. Također tu imamo i gospođu Anu Nimac, ona je inače učiteljica razredne nastave koja zbog politike nažalost nije u mogućnosti naći posao u struci. To je isto jedan od problema koji muči ne samo naše ljude, nego i mlade ljude koji onda odlaze trbuhom za kruhom upravo zbog takvih i sličnih situacija. Eto, to je onako nekako u kratkim crtama o toj našoj listi koja je raznolika. Ima, kažem, od ratnih veterana do mladih ljudi, povratnika iz dijaspore, inženjera. Znači, ima nas, zaokružili smo zapravo tu nekako cijelinu i stvarno se trudimo da nekako sa tim svojim programskim, ajmo to tako reći, smjernicama ponudimo građanima nešto novo, nešto što još do sada nisu imali prilike susresti na političkoj sceni. Otiđemo malo sad i na Hrvatsko bilo, vratimo se zapravo na Hrvatsko bilo. Koje su njegove programske osnovice, recimo? Pa nekako mi guramo cijelu nekako priču, slažemo zapravo oko izbornog zakona, jer smatramo da ovakav izborni zakon ne funkcionira, da se recimo primjerice da nekih 60% naših građana uopće ne izlazi na izbore, odnosno da nekako manja većina građana odlučuje o sudbini cjelokupnog naroda. Mi smo za to da se uvede obvezno glasanje, pa čak i da se naplati kazna onima koji... Znači penalizacija onih koji ne glasaju. Tako, i to ne bi bilo ništa novo, to se u drugim zemljama svijeta događa i provodi, tako da smo mi spremni na to i da ponudimo zapravo kroz nekakve referendumske inicijative da narod zapravo bira i odlučuje o nekakvim jako bitnim stvarima što se tiče nas kao građana, kao države i kao naroda. Naravno, tu je i naša demografska obnova, jer smatramo da sa ovakvim nekakvim zakonima i ono što se kaže nekakvim aktivnostima koje samo gase požar, ali ga ne mogu ugasiti. Smatramo da je nemoguće zapravo postići demografsku obnovu sa ovakvim postojećim stanjem, postojećim programima koji se nude zapravo građanima, tako da smo orijentirani i na to. Ilegalne migracije, o tome mislim da ne treba ništa pretjerano niti govoriti. To je gorući problem koji se pod hitno mora riješiti, ne na način da se, na primjer, šalje vojska, jer mi realno, koliko god htjeli to ili ne htjeli priznati, mi nemamo našu vojsku. Ne u tolikoj mjeri da bi pokrilo cjelokupnu granicu. Evo, išao sam jučer u Zagreb, imao sam prilike prolaziti starom cestom tamo kroz Plitvice i sva ona mjesta gdje ima veliki plakati, jumbo plakati HDZ-a da sigurno zapravo počinje na granicama, što je meni nekako apsurd da stranka koja je na vlasti već dugi niz godina i zbog čijih politika imamo granicu koja je kao švicarski sir puna šupljina gdje nam se provlače migranti ilegalni ili oni, ajmo to tako reći, obični, koji su samo u nekakvom prolazu, da se diče s tim da zapravo na takav način se rugaju sa nama svim građanima. Znate, stavljaju nam nekakvu masku preko lica gdje govore da se oni brinu o granici, a mi to na očigled svi u nas, na naše oči vidimo da to zapravo nije tako, da ilegalni useljenici ulaze u našu zemlju, rade probleme, kreću se čoporativno, ne znamo ni tko su, što su, odakle dolaze ni sa kojim ciljem su tu. Znate, i to je jako veliki problem na koji očigledno nema se rješenja.
Druge zemlje su to odlično implementirale, postavile su žicu, imaju nultu toleranciju na svaki prelazak, jer to je inače i kažnjivo djelo prema našem zakonu. Pa evo, mi smo imali također u Domovinskom ratu izbjeglica koje su bježali pogođenim ratom, no išlo se na granične prelaze, a nije se išlo po šumama i gorama, što su u bivšoj državi govorili. Kad zateknete tu grupicu ljudi koji se čoporativno, da se tako izrazim, kreću našim prostorima, stvarajući nekako nemir, strah kod naših građana, što je naravno i opravdano, jer ne znamo ni tko su ni što su. I kad ih se upita, kad ih policija pita tko ste, što ste, svi za oni zanimljivo imaju jedan te isti odgovor. Svi su se oni zovu Muhamed i imaju svi 30 godina. Svi se tako prezentiraju. Jedino po čemu ih mi možemo razlikovati je po otisku prsta koji im se uzme. Tako da je to jednostavno poražavajuća činjenica da mi ne znamo tko nam je u državi, što su oni, zašto su tu i odnosno s kojim ciljem su tu. Znate, i to je jako veliki problem koji muči naše građane. Imao sam priliku, s obzirom da radim u jednoj privatnoj turističkoj agenciji, imao sam priliku razgovarati s gostima koji su bili na tom području Plitvičkih jezera i koji su mi rekli otvoreno, pa čujte, nama nije baš bilo jednostavno hodati onuda po parku, po nacionalnom parku. Zašto? Zato što su nas pratili određena skupina ljudi i vidi se, znači da nisu odavde, da su to ilegalni migranti koji se kreću inače tim dijelom jer je tu blizu granica i kažu mi se nismo osjećali sigurno u vašoj zemlji i onda smo otišli za Biograd. I upravo to zapravo šalje i lošu sliku za naš turizam, s obzirom da se dičimo da smo sigurna zemlja, da... Tak, gdje se noću može šetati po rivi bez da će nas opljačkati. Upravo to, a i turizam nam je jedan, htjeli priznati ili ne, od jačih grana. Tako da ugrožavamo ne samo našu sigurnost, već i egzistenciju puno građana koji zapravo ovise o nekako tom turizmu. Da. Što se tiče granica, znači niste za slanje vojske, treba pojačati i plaćama i ljudstvom hrvatsku policiju zapravo. Apsolutno, jer oni su zapravo i obučeni da tako nešto radi. Što će vojska na granici? Nije obučena za, ne znam kako se to stručno kaže terminologijom, da se nekoga da mu se pristupi, da ga se upita, da ga se procesuira, ajmo to tako nazvati. Znači, a pucati, mislim da to nema smisla jer, kažem, ne znamo ni tko su ni što su. Pucati na nekakve potencijalno nedužne ljude stvarno bi bilo, ajmo to tako reći, barbarski. Ja ne kažem da se mi sad trebamo kao narodi i kao nacija zatvoriti, jer mi nismo, i ljudi su socijalna bića, odnosno društvena bića i nisu otok sam za sebe, tako i država ne može funkcionirati sama, pogotovo ne naša država koja u mnogome ovisi o drugim zemljama, bilo da se radi o hrani, o energiji i o svim drugim aspektima. Tako da zatvoriti se nije rješenje. Treba pronaći zapravo onaj nekako optimalni kompromis kako zapravo pomoći ljudima kojima je pomoć stvarno potrebna, koji stvarno bježe iz ratom pogođenih područja, da im se stvarno pomogne i treba razlikovati one koji ilegalno ulaze, koji su samo tu u nekakvom prolazu ili koji dolaze da naprave nekakvu štetu. Da. Nekoliko riječi o demografiji što se Hrvatske tiče. Mislim da tu nema ništa posebno za naglasiti. Iz naše domovine, nažalost, u zadnjih 10 godina otišlo nekih 500 000 ljudi. To su 500 000 radno sposobnog stanovništva. I to je ogromna brojka s kojom se mi Hrvati, nažalost, suočavamo. Ja nisam imao priliku vidjeti da je netko od ovih današnjih političara ili političkih stranaka da je ponudio nekako konkretno rješenje. Svi su uočili taj problem demografije, da je to naš problem, da mi kao narod starimo, izumiremo i da nas, ako ovako nastavimo, da nas neće biti. Međutim, niko ne daje konkretna rješenja koja će stvarno pomoći. Nekako davanje staža na to roditeljstvo, to je ono što ja volim reći samo gašenje požara. Znači, to nisu konkretne demografske mjere. Ono što nas, evo i mene kao mladu osobu muči, nije to da meni sada netko da €100 mjesečno, pa ću ja se sada odlučiti da imam jedno dijete više upravo zbog tih €100. Ne, ono što je nama mladima potrebno, to je jedan stabilan posao, ali ne samo stabilnost posla, nego i plaća koja je dostojanstvena
našem životu. Odnosno da mi od naše plaće možemo priuštiti jedan normalan i kvalitetan život i na kraju krajeva da toj našoj djeci i budućim generacijama nešto ostavimo iza sebe. I nažalost, to se sa ovim plaćama ne može postići i naši ljudi su toga svjesni. Pogotovo mladi ljudi. I zbog toga oni odlaze trbuhom za kruhom gdje su bolji uvjeti, bolje plaće, gdje je društvo puno uređenije. Jer znate, ako vi ovdje se možete jedino zaposliti tako da imate određenu člansku iskaznicu neke stranke, onda dolazimo do problema. Mladi ljudi to primjećuju, mladi ljudi to shvaćaju i oni, većina njih ne želi se uopće dovoditi u tu situaciju da se mora boriti, da mora to trpjeti. Na kraju krajeva nema ni mogućnosti ni sredstava da tako nešto privede kraju i jednostavno odlaze u bolje uređenije, ne samo europske, nego i svjetske zemlje. Vrtići, primjerice, dječji doplatak? Kažem, to su sve samo stvari koje trenutno gase požare i da se aktualna vlast ili neka buduća vlast i političari mogu pohvaliti da oni zapravo nešto nude. Vrtići apsolutno trebaju. I oni trebaju biti besplatni za svu djecu ako ćemo napraviti nekakve konkretne stvari. Današnji vrtići, jako je teško doći do njih. Morate i tamo imati vezu da bi ubacili svoje dijete, plus što morate još plaćati za naše standarde previsoke cijene, a da ne govorimo o tome da nema dovoljno vrtića za naše mališane. Tako da to je apsolutno nekako gorući problem te naše cjelokupne demografske mjere. Međutim, evo vidimo iz primjera političkih opcija, sad ću imenovati, pao mi je Domovinski pokret. Oni na svom predstavljanju pričaju o nekakvim kukcima, o nekakvom CO2, o nekakvim banalnim stvarima, takozvanom globalizmu, koji se nas još uvijek ne dotiče. Imamo mi puno nekako tih tema koji se tiču našeg naroda, a nikakvi kukci i nikakve ostale stvari. Tako da nisu oni toliko usredotočeni na naše mlade, na našu demografiju, nego su više populistički orijentirani, odnosno govore narodu ono što narod želi čuti. Što je sa stanogradnjom, primjerice? Vi ste mlad čovjek, koliko vama, vašoj supruzi godina treba da bi otplatili kvadrate stanja? Pa ja se volim se našaliti i reći da mi mladi u Hrvatskoj da bi dignuli kredit, nama kredit uopće nije potreban. Jer mi moramo imati takav bonitet da jednostavno nam taj kredit u mnogo čemu zapravo i ne služi. Dakle, da bi ja i moja supruga digli nekakav pristojan kredit za nekakav normalan stan gdje bi mogli imati i jedno, dvoje djece, da nema onog gužve što se kaže u kući, u prostoru. Nas dvoje moramo imati zajedno oko 2500 eura, znači kompletno plaću, odnosno taj nekakav, ajmo reći, bonitet, odnosno pokriće. Što je za današnje standarde gdje su plaće oko 800-900 eura, to je praktički nedostižno za nas mlade. Tako da, a vidimo sada i cijene su otišle i strmoglavo gore, gdje se za kvadrat stana, primjerice u Zadru, traži nekakvih 3000-3500 eura novogradnje, a da ne govorim za ove nekakve luksuzne kvartove, gdje cijena odlazi i nekoliko puta iznad te cijene. Tako da za nas mlade je to apsolutno nedostižno, dok primjerice, evo, malo prije sam spomenuo tog mladog dečka koji je došao iz Amerike, koji mi je zapravo otvorio oči i rekao da se u Americi, primjerice, tamo je puno lakše doći do stambenog kredita. Da ne treba nikakvih pretjeranih uvjeta. I puno je lakše. Dok kod nas, kažem, da bi dignuli kredit vam uopće i ne treba. Da. Otiđemo malo sad i na funkcioniranje i Hrvatskog sabora, hrvatske vlade, primjerice na iseljeništvo i manjine. Kako gledate ovo što neki nazivaju etnobiznisem? Znači, imamo li previše manjinskih saborskih zastupnika? Pa mislim da smo mi, ne mislim nego znam da smo mi zapravo jedina zemlja u Europskoj uniji koja
nacionalnim manjinama daje pravo da odlučuju o većini, da se tako izrazim. Zašto? Zašto je to tako? Zato što to vlasti odgovara. Vlasti odgovara da imaju tih 8 sigurnih ruku u Saboru. Znači oni u startu imaju 8 tih sigurnih ruku koji će glasovati za njih. Mislim da je to porazno. Primjerice naša dijaspora, gdje se sad, ne znam, brojke nekako kreću danas, da iseljenih Hrvata ima nekih oko 4-5 milijuna, što je... Čak da, neke govore sad, uzevši drugu, treću generaciju, da je više ih u iseljeništvu nego u samoj Hrvatskoj. Apsolutno, da ih je više u iseljeništvu nego što nas je u domovini. I pazite sad, oni imaju samo 3 sva predstavnika u Saboru. A da, primjerice SDSS ima također 3 saborska kojih ima na razini Hrvatske puno manje, ali kažem, to sve pogoduje. Ja sam kao županijski vijećnik se borio za to da se upravo ta stranka, koja je po meni četnička stranka, jer je nastala iz tog perioda rata kad su ti zapravo predsjednici i osnivači bili i Stani Mirović, koji je bio i gradonačelnik okupiranog grada Vukovara, i danas oni imaju te svoje članove koji su činili zločine po Vukovaru i okolici. Tako da ona za mene je uopće nedopustivo da takva stranka postoji u Republici Hrvatskoj, a kamoli da sudjeluje u izvršnoj vlasti i da donosi odluke za naš narod. Kažem, to opet vlastima očigledno ovakva situacija odgovara, jer da mi ne odgovara, oni bi to promijenili. Ja sam se kao županijski vijećnik i zalagao da se barem sa županijske razine, da se taj SDSS izbaci van. Ja sam nudio HDZ-u i svoju ruku, nisam tražio apsolutno ništa za uzvrat. Osim toga, da se SDSS makne iz koalicije i da sve ono što su obećali SDSS-u, da se da našim ugroženim skupinama, a to su umirovljenici, naši branitelji, invalidi, beskućnici i svim oni kojima je zapravo ta pomoć prijeko potrebna. Naravno da su me odbili u tome, zato što to je neprihvatljivo onome na nacionalnoj razini, vrhovnoj razini i SDSS-a i HDZ-a. I to je za mene kao civilnog stradalnika koji je bio ranjen u Škabrnji, imao sam svega 1,5 godinu dana, apsolutno neprihvatljivo, jer nas se na takav način vrijeđa i naše dostojanstvo i dostojanstvo naših branitelja koji su dali apsolutno sve za ovu našu domovinu. Popričamo malo o ovim izbornim granicama, novim, znači prekrajanju izbornih granica. Zadarska županija podijeljena je u 2 izborne jedinice. Da, mislim da to je po meni banalno da se jedna, evo dotaknut ću se sada 7. izborne jedinice koja se kreće od grada Kutine pa sve do našeg Posedarja. Mislim, kakve veze ima čovjek koji radi, koji živi gore, koji je nekako totalno drugačijeg mentaliteta i običaja i dolazi sa drugog govornog područja, sa našim ljudima ovdje u Dalmaciji koji opet imaju nekako neke svoje teme, svoje probleme, koji su suočeni sa nekakvim drugačijim egzistencijalnim pitanjima. Apsolutno nikakve. Ali opet to sve je prekrojeno na ruku vladajućima, nažalost. Otiđemo malo sad i na pozitiv. Što se tiče Hrvatske, imamo stvarno prednosti koje nego sigurno nisu do kraja iskorištene, kao što je recimo poljoprivreda. Naravno, tu možemo spomenuti što je sa hrvatskom industrijom. Pa, hrvatska industrija, mislim da ne treba o tome ništa posebno govoriti. Ja kao ekonomist smatram da mi onakvu industriju kakva Hrvatska može imati, nemamo. Da li ćemo imati, ja u to baš i nisam siguran, jer nema nekakvih želja i volje da se nešto po tom pitanju napravi. Mi se svi dičimo sa tim nekakvim europskim fondovima iz kojih primamo novac, ali međutim bitno je za naglasiti da sav taj novac koji dolazi iz Europske unije uzimaju kojekakve udruge, kojekakvi pojedinci za nekakve, ajmo to tako reći, sitne programe koji su sami sebi svrha. Znate, ja davno nisam čuo da je nekakav
da je nekakva velika investicija se dogodila na našem, evo, u 9. izbornoj jedinici Zadarskoj županiji gdje sam ja vijećnik, da se dogodila koja bi pokrenula ne samo industriju, nego kompletno cijeli taj sektor gdje bi se i mladi ljudi zapošljavali, gdje bi se podigala i razina kvaliteta življenja, na kraju krajeva da se i da nekakav doprinos kroz komunalne naknade, kroz sve ostalo što bi ta jedna buduća firma, poduzeće postiglo na tom području. Kod nas takvih kapitalnih ulaganja nema. Kod nas dolaze strani investitori koji nam kupuju obalu, koji grade hotele, koji iskorištavaju naše ljude kao jeftinu radnu snagu, pokupe sav profit i nose izvan naše domovine, a nama ostaju praktički mrvice, eksploatira se naša rudna bogatstva koja također odlaze u neke druge zemlje na preradu, tako da mi zapravo ubiremo minimuma od onoga što bi mogli upotrebljavati. Jer kažem, imamo bogatu zemlju sa svim resursima koje, nažalost, ne znamo kako iskoristiti. Evo, daću vam primjerice jedan primjer. Izvozimo drvo, uvozimo namještaj. Izvozimo svinje, uvozimo svinjsko meso. Znači, to su takve banalnosti da je to nevjerojatno što smo mi kao Hrvati toliko nesposobni da bi mogli proizvesti papir, drvni namještaj, meso, mesne prerađevine za naše potrebe i ne samo za naše potrebe, nego i za izvoz. Da, trgovinski lanci, recimo, koji nam nameću robu generalno lošije kvalitete u Hrvatskoj koji imaju stravične marže. Apsolutno. Evo tu... Pljačkaške, ja bih čak rekao. Točno ste to rekli, ali evo daću vam jedan primjer. Naši političari ne shvaćaju taj koncept. Evo primjerice, slušao sam gospodina iz Domovinskog pokreta koji je isto tako na listi branitelj, da li se zove Predrag Peđa Mišić. Da, Predrag Mišić. Slušao sam neke njegove govore i stvarno za neke stvari dobro kaže, ali ono što me je nekako malo naljutilo je njegova izjava da bi on prekinuo sve državno-pravne veze sa Srbijom i trgovinske, dok se ne isplati ratna odšteta. Ratna odšteta, apsolutno da. I to je nešto za što ću se ja, kad uđem u Sabor, i zalagati, između ostaloga, za našu Škabrnju, za Vukovar i za sva mjesta koja su pretrpjela ratna stradanja, ali tražiti da se prekine trgovinski odnos sa zemljom, bez obzira što smo mi bili u ratu s njima, bitno je za napomenuti da mi sa Srbijom ostvarujemo jednu od najvećih trgovinsko-robnih koristi koje mi kao nacija, kao država radimo. Tako da prekinuti nekakve trgovinske odnose sa Srbijom je kao da trčite maraton i pucate sebi u nogu. Znate, to je u toj razini, jer dakle sve naše firme, sva naša poduzeća surađuju, mi izvozimo u Srbiju, uvozimo iz Srbije i jednostavno da zatvorimo takve trgovinske veze, izgubili bi puno više nego što bi dobili sa ratnom odštetom. Njemu svaka čast na njegovom ratnom doprinosu, ali govoriti takve stvari, to je čisto populistički. Ali nije samo on tu. Puno je tu ljudi koji jednostavno ne razmišljaju onome što govore, nego govore ono što bi narod želio čuti. Ali to jednostavno ne funkcionira tako. Mi živimo u politici, mi živimo u svijetu u kojem jednostavno moramo donositi odluke, moramo donositi kompromise kako bi kao nacija, kao narod funkcionirali, ali ne trebamo saginjati glavu niti klečati pred nekakvim stranim vladarima kao što smo kroz prošlost radili. Mi moramo imati ono što se kaže našu ekonomiju, naše interese i zastupati naše interese. Vidimo da je to u EU moguće, na primjeru Mađarske. Tako da sve je moguće, samo treba imati političke volje koja očigledno kod nas nije prisutna. Za kraj možda nekoliko riječi, znači o turizmu, o betonizaciji, apartmanizaciji. Pa mi kao jedna turistička regija, a to stvarno jesmo i bilježimo uvijek i nekako te rekordne sezone, poglavito i na naš Vir koji se isto tako nalazi u našoj županiji, Zadar i sva ova mjesta okolo Zadra. Nekako smo pribjegli tom turizmu koji se odnosi na sezonski turizam, gdje živimo samo od sunca i mora.
I nažalost to je nemoguće, to nije održivo i mi bi se trebali orijentirati zapravo na cjelogodišnji turizam, ali za to opet treba imati volje, treba donositi nekakve programe koji su zapravo korisni, a ne da živimo od sezone do sezone. I eto, za kraj, kamera je vaša, pogledajte u kameru i poručite našim gledateljima ili svojim biračima zašto glasati, znači, za koaliciju HSP, Hrvatsko bilo, Hrvatska demokratska seljačka stranka. Pa evo, dragi gledatelji, nekako smo suočeni od same naše neovisnosti, suočeni smo sa ta dva bloka koja su po meni dvije strane iste medalje koji nas guraju ovu propast u kojoj smo se trenutno našli. Ono što Hrvatskoj treba, ono što je Hrvatskoj potrebno, to je da jednostavno izaberete nekakav treći put koji će nas voditi u nekakve nove promjene, koji će nuditi nova rješenja, a ne ove postojeće stare garniture koje nude uvijek ista rješenja, gdje nam se nameće narativ da između dva zla biramo manje. Nemojte to sebi dopustiti, izađite na izbore, zaokružite listu broj 8, zaokružite mene pod brojem 2 kao vašeg kandidata koji vas neće iznevjeriti, koji će ostati uz Zadarsku županiju, uz 9. izbornu jedinicu i koji će apsolutno pomoći podignuti ovaj kraj i što se tiče turizma i što se tiče cjelokupne zapravo infrastrukture, industrije, poljoprivrede. Naši ravni kotari mogu prehranjivati zapravo pola Dalmacije. Izađite na izbore, nemojte dopustiti da ova naša Hrvatska propada, jer nismo kao narod to zaslužili. Napravite to u čast svih onih koji su dali svoje živote, od naših branitelja do civilnih stradalnika, i učinimo našu zemlju ponosnom i zapravo onakva kakvu su oni stvarali i kakva bi trebala biti. Gospodin Žiljić, hvala vam lijepa. Hvala vam. Dragi gledatelji, idemo sad na malu stanku, čekamo sljedeće goste, dolazi nam sada na red i SDP, nositeljica izborne liste za 9. izbornu jedinicu, Sabina Glasovac. Idemo na stanku.